Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yuak kloy ki kubor na ke jela. Yun ki hajar ke hima soyong, po kalama jong ke Joint Action Committee, tentang si kelalit ban ujor sundan cha Deputy Commissioner ke Ribhoi District, halor ke jingtur port bat beteng ke asam mach nasurok, syaka benta ke shnong nongwa mau temur ha Ribhoi District, kabaha papo ke hima soyong, keberangdon ha pedeng ke jingpen baik put haka wat ke baar ha pedeng ke menggilai bat asam, klem du burom shu ya ke status quo ha pedeng ki arjila. Nakaliang ka GAC kelapan ru daka bor pahara siya katagi tan namar kajinting wat sa jong kipat ba akajing siyak pendik haki pulut asam namar bakim kwa bakipat ba kin mensaw lani kan mi kajing jaba sosi kumbaja hamukro. Tagi na dalam biang itu. Joint Action Committee sur ki hajar ki masuk yong akabang Iwan ban kenduk yau Deputy Commissioner jong kaneka Ribhoi District bat ka jingwan kenduk jongi kelor halah dei hlor nong remba don ka jing kentur put nak liang ka asor ka asam ka jing yai kentur put asor asam support bat kumba kalong mentahi ka asor asam ka yai beteng ban senai ka surok ang tai po mau temur te kumba kalong mentahi ka surok lajan poi bi hapo sunong mau temur ata kadau ka dei ka wara ka jing ka bakrau kam tam kinong sinong tai ka himana wa mau temur hi brok dan yang jongi mentak si ngiwan berkenduk Deputy Commissioner ban ngilabu dah kajing thok ba bon patsangek swa ya katai ban patsangek berdor ya katai kajing trei surok nak surkar asam pada kaju ka por ngi kerpat ya Deputy Commissioner bon pha ki bor pulit ban ai kajing yada ciktai ki than wa mutembur balai ban ai kajing yada kalong ba haba kitai ki parari ki jongi ki basong masak po mau temur haba kilet ban trei situ ki lum celendet sok sunong mau temur ki don kajing ting kajing sir namar ba kajing wan de bor thumbor jong ka sorka sam nak ta kadau kajing wan jongi hang menta hang ni tak si kalong ba idawa bade ben persenge ya katai kajing pentrei kita sudak ban kaju ka por ban pha ki bor jingyada ban ai kajing percengan dade ban ai ka syok suk song san hang tai po snong motem sudak ka sedang hinadu sudam arhaja arpuai ngilang dangsian hingil siwan ban pet yak ta jaka satai tigidon ru ki perlong to kubor ki beng lelang atau sui Henry hakato singi ngilawan ban ya aspek na jongi nilai panparu ko jing persa Henry hadu mentarung iba na kaliang surka asam kadang beteng bet hadu mental ilai kala pois don ajen pois don hapo nong ba mutem adu pas tambang tai kan kum ke jing yo jing tip jongi namar ba kitu ki pulit asam dang sian hi uto war ba kita yang to hajrong jong no snong no mutemur kitu ki pulit asam ki berngam ban penduk itu ban tua ban prano itu tawar te haba ki trei situ sa jaka balong cloud jaka rep jaka yang itu jing ting lo belai kuliah sam ngi nang por kum balong si ki tan bordar ki pendik gini ki biru jongi na ta kadau kum bagi ih po mau kro apo mukro kadon ke jing ja kum to na ta kadau ki ba sta mau temuru ki teng yo le se kita kuliah sam kinsa pen sa hono po le kinsa pen ida ka bor hono po habis bagi badisi ni resin benangkong ma belai kajing persa jongi kalong baik gidawa na keyboard district council marbalai kadai ka benta kajing kmi kandeu siap council dan dai ngi ba kanai ka kam sem na po siya kathong ila paru ka karwo siya ka kajing ujor siya yang sarkar dai kanai ru kam i po siya kathong nakata daw kanai kajing wanwi jongi hapo ne DC hapo DC kalai kasin ka benangkong bagi kendu bentang